अरामाई तंगोल लाना पुथोकना अफब सारगा गांग खुदमको तौबीगनु अखोई दंग थवाई थादोकेना थोई बा मायाम दुबो कोना तन गांग लेबिरगदी मदु आई थमोई द नुमाइजते साथिगा कोकिना कोटेरसिंग तना मन तुमना थुगान होला लीगल इमरजेंसी तौली मैम दो मदु चंग यारोना सरकार ngakpagi mahuta makota paida khulai ya pairaga sirga imagi dum de lamdam sigi dum sibu sha chung thori ba mayam dubu suma koina tong dana su ata ton to halai regadi mina khudong sab logi gani arambai na kan bani se khulu yai ba adubu parliament ta arambai sapna na ba wasi kana ngangi ge tampak te irang yam leire emele phure representative phure sigum leba ku leba hongna bra haibisine ne ba hojik PR sang te yadan sang ise basi kana ngangi ge ba adu hojik ta mo arambai nungsi bu sabu di yaro ba madu makhata na to bidana maina pil to dari arambai tengos aduga BPF lagi ba punama mayam se khunang thoi ma je punama village volunteer have se kana mo karana village volunteer ka tonga no sigi ke to godo it is very sorry madu to bidanu kariane ukil site ki ni khang di draga nga sa di television sa di ne news ka da ngang ba yam thingne village volunteer sa moi punama ni tonga no khai do de khoi mai te pa la no gragani mai te pu lo gara ara mai ko lo gara adi chingong le ba hol mak pai do khai paraga khoi village protection force sa ro ne si ko gar fari ini pun mak se ama kata na it is called village volunteer number 1 haji nongmai surrender to bom tumda nongmai surrender to busi phai ba tawde ta ga di koitan tan na tawre tan ba matam da court la ga pharaga thadok to bom tumda kapi do lai ba arambai de yaujir ba lai ba ko sa inau mayam di ma ma pa ne ba ina kun ba political gi ko big week amata arambai de yaude ha ba Biren Singh has proposed president's rule for 3 months and news arena India news channel se asidi yawam thogi viral wara adu di nangoi to ise raja sibu kari hena na khandi bano president rule recommend to mo ba December taita pung tara bata nangi simin samlu wa sakla hon na ba enni moi phamina ra to gira madi na se koina wari ba hin mon khang dei ba ki tai na tam ngam dei na ki se hau da ngari ni kari hena to ko kai khang dei ni kana na tai no to kai khang dei ni adu thawun PR thanna ba proposal to mena the news arena India ra ko to bose masina mata ra gadina prasanya na kari hena khana bi gani adu yar gadi masi aran mani asum mani ha do amutang ko the news arena India gi chief journalist da amutang madu clarify to hum bi gadi hena mayam da dungai ta ba poi ba kari ta hai ngon gi lei se masi ai tahun jani ni adum tang to bi gadi phagane na kali natra gadi sumcho yana program yang na ai tamo giren kesu ngapi ke to ma din na khale